Usamla Daniel Damlong uway ni kirang yakura MMA nakajela ubala mikman nakaslam ground and pound MMA gym Meghalaya ulawanra ekana markaburam nakabenta kajela barkum unong jom haka lumpung yakura MMA kabalatim kum ka fight night kabalalong Apollo Field Tezpur kajela Assam ulakhur yakatakmak siar yakatay kalumpung yakura la penlong hakasantarik ulaber arhajar arpaulai kabala tepru kum ka third WFC International Championship arhajar arpaulai barulakhur sundan yakatakmak siar dagaba penlim yu Kimson Tony na Andaman and Nicobar Island haka welterweight hakatay kalumpung mixed martial arts kabadai kalumpung kabahedu bala shimbanta nadu kiway kiri. Utay urang yakura MMA ubana kaslam ground and pound MMA gym ula yora yakatay ka nam jom nalor katakmak siar ula khurru yakasong pisa hakaway pat kaliang ukeri rumnong ubala sya penlim hau Sumit Yadav haka catch weight bat khur yakatakma rupa rengkat bakasong pisa. Why blue? Why you hatot just? Yes. Are you something? The blue ziki bo. मैं पावल लगी हो अपना ये कितना? देखो ना तुम क्या रेस लगा है? Heavy में किसमें? हाँ, heavy है सही. Blue hatot तो ziki bo. ये कितना बनी? खाली signature का. Signature only. Badia Long Shapa. Yes, Badia, push. Control, Badia. Kailangan point hiti ka siya ngayon. अरे यार I know them. Recording कर ले इवन मैजिक दी करने. Yes. Laya. Easy. Yeah. Squeeze. Good. Team GNP, team ground pound.